te ch'unel kawaltik pajal sokti yakuta behel koem y allá el apóstol Pablo ayotiklata jun carrera yakutita behel ta animal koem pero vaya vuelta ya me siyalo tikta be o te mau que ya me shobi yo tikta be y te kawaltikes na te hich aye ya baga kuita mas na te kawaltik te ya showi te answini ketike te achishkere metike vaya vuelta ya showi yikta be ya showi yo tikta be Hayundo de Jeremías, capítulo 8, versículo 4. Jalbote Jeremías. Hich me yakawalbe. Hich yalochte Jehová. Jala yalstukel de Jehová de tatil. Como snaochti yashiyal. Te yal snich na be. Vaya vuelta ya showi yo tikta be. Vaya answinik te mescheva yotan ya spek a yotan ta vez na te Dios te hichi eskota pasele. Hayon te Jehová la yalbe te Jeremías te hichi mi yak yalbel te Jehová. Te mach ayashiyal. Ma vaya kukshachach. Te me ay mach ayashiyale ma vaya kukshachach. Te mach yashhowi ta bahel. Ma vaya kusuti shantal si te Jehová. Bin yun siya te spisil ora howi hem. Howi en bahel te pueblo Jerusalén ini. Vaya answinik te yasna te howi yem. Pero ma vaya sutalel. Vaya te maya yalem kohem yalem tamulil. Pero más kan yas hachsba. Bin yunish te spisil ora howi hem bahel. Bin yun te spisil ora howi hemat bahel. Bima yasuta talian vuelta tamanti ay te kahwaltike. Te me yale mate biyun te mabaka hacha bahian vuelta Yak yilbel te kahwaltike. Ta versículo 6 y yal. Las caíta lek chite diose. Maba toh yashkopohik. Mayig machaya sustes yotan yun. Te bin chopols paso. Te hich yal. Bin paso. Maschiukik. Jujutul. Las unik bahel te beyu unik. Hich te binutil. Kawu. Te tulañas animahik. Ochelta guerra. Maig machate ayal biyun yak pas ini. Howi yekon. Maalek min lak pas. Maig chite answinike. Sino que toh tabahel tabanti malek yas pas bin malek yotik pahel yas pas bin malek kashun semana yas pas bin malek maik bin orias tek ansbate ayal mamatilek ayon hayon yalta dios bin yun te answinik te hichas pas te answinike. Bima yastek ansba te buk.
Yayal bin yun te hich las pasetes chie. Bayel te answinik yasle manera yasle forma bitil te yayal es que has multech papae, has multech mamae, has multech kamigo take, hayas hukonik chimete answinike. Pero mabayal hoon mabashi, bin yun te hiche con das pasele mabashi. Amigos, hermanos, tejo un templo, jame un hospital cohem. Jame posta iguanek te kahualtike, te diose. Ya meshbahta manti hospital te macha tsakbil ta cáncer, macha aiswokol, tsakbil ta kail chamehel. Te me yash posta yot yuna, te posta iguanek te jate diose. Pero jato me yashbaht ya está posta yel te melayal bin yun ya contas pasel te meschie bin yun hich ayon ini yashbaht ya me está te posta yele yo tik ini hay tiempo ni astek ambatik tebuk te kada yayel hay mensaje ni tek anaba. No pate bin malek ya das pasel hal via Dios. Malek via con das pasel kahwal. Ha chanish. Sutan dayan vuelta tabanti ve. Un amigo las tabanti calle te aita Yakubel pisiora. Las calve hayeshan vuelta te hiche capaz mine. Aish vaya jabil te ayata wokol ta Yakubel ta calle. Pima katami shaba. Te kanabaish hachan. Biyun te mas tams ba, biyun te mawayas hach te machayale me chite kahualtike. Y te versículo 7 y alte ya. Allá va venir yal. Te sigüeña mut. Tas hamalich ulchan. Yasna te jujunk al yorail. Sok te spulibok. Te ulich. Sok te smutilha. Yasnaik te bin ora. Yasutik talel. Yante pueblo kun, mas na vesba te mandar yetik yun, Jehová. Te mutetike, te ulichmut, te golondrina, yashba, yaspas emigrar, si de español hat yashba, tan amal. Pero tiene que yasuta lehel tabanti aites nae. Bin yun si de ans winni ketik di ashbahti ya showig lok el, pero ma vaya sutik ta yam bueta tabat snaik bin yun. Te me had lok ematas tohol kahwaltik. Te me lok ematas tohol Dios la me sutan talel. Yak me smali belate te kahwaltik, te tatik, te Jesús de Nazaret. Banyash bahat obolaba te namal ayate, tek anaishaba. Hala kahwal mabalek ayon. Mabatok ayon yalong kahwal. Itamaba, ichaha chanyang vuelta, ila me sutan dal tamanti ay te kahwaltike. Hay una historia. Yunte, hijo pródigo, te jun kerem te basta namal. Vas la gente bin abot yunte estate te herencia. Ala ais wokola. Las nop. Bin yunte ay wokoles chigache.
Tabantis nate tate ay bayel binlekte ya. Ya suton bael shi. Sutalel. Pero maba abot castigo yuntes, papaetes, tate, tejate Jesús abi. Ala la yil tes nich ante namalto la yil, te mashtuhunish, ais wokol hayun bates papae, bas mech te yil tes nich ane, la yuhusuy, kush la yaita yotan. Hich me yaksmali velat, te kahwal di Jesús, te me suta talele, te me yale mate hachanme, te me howie matabe, la me sutan talian vuelta, la sutan talel, te kahwal di ke yaksmali velat. Te al lugar tabati templo, jocholme. Te kahualdike, yasmali velat hayun hachanme. Te me yalate, te me yale mate, o te me howie mate, viña kutik, howie yatish, yalatish, may biyashuish da pasel. Pero la sutantalel. Hacha nyam vuelta. Mame shkila tabe. Konik me. Yak me smali belate papatik. Tehtatik tehasvil Jesús de Nazaret. Ma vaya yila yat. Te me sutantalele. Ya me spokat. Ya me sposta yat. Ya me yabat hun chokowil tabantiak ahab. Ya me yabat alap lekil kuil. Ya me gatayan vuelta de bendición te awiki tayeje. La sutandaleltas tohol te kahualtik Cristo Jesús. Llanto vuelta. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sami Chikoj, en YouTube, Sami Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.